ugaćiš. Klimala sam te, ugaćemo. Gdje si? Hoće Ema usisat? Gdje ti je krevetac? Eno ga tamo. Vidi ga. Ema onda spava. Gdje Ema spava? Molim. Fino kreni. Pa sad je to naopako. Volim. Smote jedna tis. Ema vježba. To je Ema vježba, jel? Jesi li? Radi vježbe, Ema, radi vježbe. Bravo. Bravo. Pašće šta? Vidiš što vidim. Snimi TV. Nemoj. Ajde babo, vježba. Začekaj, ja moram malo se... Sad će babo. Vidi kako moja Ema vježba, vidi. Mima. Aj zovi Enveru. Zovi Enu, ajde. Aj zovi Azru. Aj zovi Šemsu. Aj reci Medo. Aj reci Tuko. Aj reci Maca. A kako konju? Sjela Ema. Aj ustani. Ustani Ema sama. Nezgodno je. O, nezgodno je. Ajde ruku. Ajde sad sama. Bravo. Ne znam, babo, ne znam. Slike. O, ko se naljutio? Ko se naljutio? Ema se naljutila. Ajde, da vidimo gdje su zubi. Ajde, smij se. Kako plače Ema? Kako Seka plače što je pala, udarila se? Seka.
Evo mi na tuta. Eno ide. Eno ide. Aj popenj se na tutu. Piški ima u tutu. Hajde, piški. Piš. Pici, pici, pici. Bona, pašćeš ti. Ojej. Fina poslije. Šta bude? Šta si rekla? Jubi, 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 jubi. Cuca. A reci babi šta si ručala? Šta je ima dočkovala? Šta je sad ručala? Jesi jaja ručala? Trči ima, kako ima trči, ajde. Šta je to? Jo. Ojo. Hablo. Znaš li prekinuti? Uj. Uj. Odvilo se. Hoćemo li ga ispaliti? Hoćemo. Vidi. Vrtim. Sad će. Ema. Hajde. Bravo. Mi sad ne možeš primaknuti. Ne možeš... Malo premoglo. Zato što nisi ništa ne snimala malo. Ćemo ići kasnije na muzej. Šta ima na muzeju? Šta će Ema vidjeti na muzeju? Aj reci mami, šta ćeš vidjeti na muzeju? Šta ima na muzeju? Ema? Top. Šta ima na muzeju? Ja, aj reci. Šta ima na muzeju? Ništa. Aj reci mami, šta ima na muzeju? Neću. A što nećeš? Sad ću ja ići vidjeti Čiću. Hoćemo ići vidjeti Čiću? Nećemo. Hoćemo ići vidjeti Top? Top? Neću. A reci Top. Neću. A što nećeš? Ko je se naljutio? Ema. A ne možeš tako. Sila, kako Ema sjedi na tutu, hajde pokaži. Dovedi kako Ema sjedi na tutu. Hajde, popenji. Oj. Ha, tako.
Doćemo s njima iskrati. Oh, Mama. molim. Mama. Moja. Čup. Mama. Mhm.